Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Namhlanje ngikuphathele indaba ezitrendayo, indaba ezisematheni, indaba ke ithinta abasakazi beGagasi. Sekuveleke la indaba ezithi uKhaya dladla uyahamba kwiGagasi. uKhaya dladla kuba umsakazi kulesi stage for iminyaka ewu6. Abezindaba bazivezanga izathu ukuthi ingane uKhaya dladla eshiya eGagasini emva kwesikhathi esingaka, kodwa ke kuvele nje ukuthi nge29 March bazomenzela ke farewell yena ke uKhaya dladla khona ke lapha eGagasini. Izolo kuphinde kwavela futhi olunye udaba oluthinta umsakazi weGagasi oshile naye futhi lapha kwiGagasi uPheni-Ntuli. uPheni-Ntuli uveza ukuthi iGagasi lim-offerishe isalary ka2800 ngenkathi ke vuselela icontract. uPheni-Ntuli ubeseveza ukuthi ke ubeseshiya kuloko iGagasi ngoba phela bengeke khone ukuthatha ke lo amholo ka2800. Le ndaba ithuse iningi labantu, abantu ke bayabuza impela kwi-social media indaba nje le trendayo, babuza ukuthi ke iGagasi liyenza kanjani into nje ukuthi ke lingaholela uPheni-Ntuli u2800 ekubeni ke iGagasi li radio station enkulu eSouth Africa. Ziningi insolo ezenziwa ngabantu lapha kwi-social media ngaloko iGagasi, njengoba ke phela uPheni-Ntuli ehambile and futhi naye uKhaya dladla uyahamba, abantu basola khona ukuthi ke kushuthi alibaholeli imali kahle abasakazi balo. Yizo-ke indaba ezisematheni lezi ade ngikuphathele zona. Ngicela nje ukuthi ke ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.